Tigasat. Napalabas, nangag ni Ariela ti pagsarsaritaan da Monray ken Malyong, may papan kini Anaya. Nakaunget ni Ariela taatapan na nga idel-del ni Malyong ti anak na kini Monray. Iti sa bali abangir, simmalugmat ni Baliko manipod iti bantay, tapno agrelax ken agpalpaliwa. Ket inkedeng na ti saan pay laeng nga agsubli iti bantay. Takayat na ti makayna na. Kabayatan na, nagtulag met da Monray ken Anaya nga agkita da iti ruar. Bayat ti panaguroray ni Monray iti taksi apagluganan na, apag isumet analabsan ni Diana. Ket pinilit na nga inlugan daytoy. Pilitin na kumapay nga ikuyog iti maysa a restaurant, ngem saan nga imanugot ti baro. Nagkita nga ro da Monray ken Anaya. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Nagpintas ka talaga? Maim-imagine ko, Anaya. Siguro, no aklunan nak, ket nagkalay satan, ket no maadaan ta iti anak, ket babain to, siguro, sikati kaing ingas na anya. Anya? No kaya tinak to, ah? Ni, adaawag mo, Monray. Ha? Ni Diana ti umawawag? Ha? Sino Diana? Monray. Kwa? Gayam ni manang kong Angeli? Kasta ka di. O sige, sungbata mon. Amangan nun na patagtibagana kan ka. Anya nga tatibagana? Mabit laang nga rod, Anaya? Sungbatak ti awag ni Diana. Hello? Diana? Sa dino ti ayan mo, Monray? Mabalin ka di nga agkita ta? No saan kan abisi? Kwa? Awan pa time ko, Diana. Sorry ha, busy ak. Oh, di inton saan kanton abisi sa taag kita? Mangantala ang itiruar. Next time, Diana. Okay. Inton bigat. Ada free time mo? Kwa? Amangan no busy ak manen no bigat. Anya? Siga talaga, Monray. Ipakat mo manan ti kinaman nagbabain mo. Sige. Siyak tulangan ti mapan iti balayo. Okay? Bye! Grabe gayam talaga ti kinaman nagbabain day dya ang Monray. Ang patsyag. Maya si dagtumat laang tirik na kanya. Ay, Oh, Monray. Ada ka di problema? problema nga rod, dayjay babae, Anaya. Apay? Basta, kunana ang makigayem laang kanyak, ngam sa bali mat ti madmadlaw ko. Kun, Anaya, adda ipudnok kan ka ha? Masapol nga agbalinak nga open kan ka. Ngamin, love na love ka. Anya day ta, Monray. Idel-del-del ni Manang Angeli ti gayem na kanyak. Pilitan nak amangaram kini Diana. Diyak kaya ti bagbagan ni Manang ko. Itartarayak day Diana. Sapay no makita nak. Ig-igaman na ti imak. Anya. Tinasayaan. Mangantapay, Monray. Mabisina ko. Ha? Ni? Apaya kaslan ako nasmatan ti rupam, Anaya? Awan. Kung mabisinak la siguro. Iso at tinasayaan. Mangantapay, Monray. Panyag!
Kanya tulot-lutwam, ay nawaw. Ay, litsong paksiw. Tay paborito ni Madam Ariela. Tulungan kan panyang. Nalpas mo tindag iti trabaho kahit ay nawaw. Ay na, kabailak da ito'y syaklatan. Agi na nakakit din. Ay nawaw. Amumot ama iparit ti agina na dito yung mansyon. No addadag iti amot ha. Iso atulungan kat. Uri agkiwarlat aramidag. Ay nawaw. Naisim ni madam iti kasto asida. Dintun ko na haibladan. Amumot adi na kaya tinateng asidaan. Baya no iso ti kayat na. Ibigay ang hilig ko na nga raw day nawaw. Nene. Panyang. Rimwar samit na kiti amot ha. Nirokula ang tirimwar. Kanayon arumwar ni Roko. Inaltaw arumwar. Wan malyong, madlaw nga ado ti pakakumikuman na. Makumi-kumi ti negosyo na panawan day di Sir Luisito ay nawaw. A negosyo damot itaan kan ni Madam Ariela. Ay nawaw. Swerte nga ro day jaro ka. Taklata bimak ng tilukaw. Agasim na ita. Family driver lady. Ngim ita. Asawan ni Madam Mariela. Kat isaw ti agnom-numar iti kinabak ng day di Sir. Ay, huwag gayam. Talaga ka ding awanan ti damag. Maipapan iti kaso dahi di asawa ni Madam Ariela. Ay nawaw. Awan mo't nga ro den panyang. Apay akas jay. Nadanon ti death anniversary day di sir. Kastamot ti kasangay na. Ngam di man lamalagip ni madam. Wano oray agpalwalo lakuma. Ay nawaw. Awan nga raw ti pakibiyangan nan. Angim, aguri ka panyang. Amom ti kasangay day di Sir Luisito. Nakitak nga main tinakasurat iti lungon na ide. Apay, nalipata maun. Imayak idi madamati pan nakalamay day di sir. Ha? Tasukikkat nga ron idi iti lakok abalot. Nakasingsingput idi kanyak. Ay nawaw. Bilibak mo't iti memoryam apanyang. Na i-memorize mo ti kasangay day di sir. Wen amalyong, iso amas daawak, takas laawan anyaman naken ni madam. Ay nawaw, wen nga rod ah. Makadamdamag ak nga rod no kumustan ti kaso day di sir. Angam, agamakak mait. Sigurado abugkawan nakpanyang. Iso saan man lang eh. Ay nawaw. Agyatak
Di kanto nga taagbaw ing iti sabani. Saan to Apulos, Anaya? Ken, uray awan namnamak ken ka? Sa anak to siguron nga agayat pay? Monre? Oh, api nga rod nga agluha ka, Monre. Kwa, mapanpanunot ko ngamin. Kasla nagrigat kuntong aklonan. No bilang ta, paayan nakto, Anaya. Itapailaan. Marikrik na akon, no kasano kasakit ti mapaay. Kasla nagrigat, Anaya. Inayat ka nga minan na talaga. Iso nga ibaga kung ti agpaisukan ka. Diyak ka bagilan numapukaw ka itibiyag ko. Ay ayatan ka, Anaya. Monre, please. Di ka kumaagsangit. Maladingitan ak ngamin, Anaya. Nagtagsan ti parukong ko. Apay amaladingitan ka. Kitjak pa'y matimbaga no anya ti pangadang ko. Uwan matkit di. Nukas pangarigan taawan gayam tigasat ko ken ka. Kasla marikrik na akon. Nukas ano ti kinasakit na, Anaya. Nagsakit gayam ti mapaay. Sika talaga, Monre. Basta ti maibagakan ka. Kanayon kumaapo positibo ti panunutam. Please, di ka kumaagpanunot iti negatibo. Tapno saan ang masakitan ti riknam. Okay? Ha? Inig ka nam ti imak, Anaya? Ha? Ay, sorry, Monre. Ay, diyak mo't napupuutan nga agpaison. Pasensya kan. Sige laeng. Saan ko mat nga ipaidam ti takulap ko? Sige laeng. Saan mo apakabasulan dayta, Anaya? Di mo pa'y langarod inaklon. Di tanto matlaang titurong na. Flora, imbaga kung ti makagapukan ka. Di ka di maipapan iti inana. Ay na, Anaya. Atap mo pa'y laang dayta. Kan, di mo't ko na ni Tata Malyong, akaslawan pakibiyangan da ka ni Monre. Saan damot siguro pakibiyangan ti maipapan iti love life na no bilang laang. Saan lang amin at ipakaragsakak ti pampanunutak, Flora? Siyempre, panunutak mo't ti bunga ti aramidak. Ay, no siya, kabailakdag sakripisyo. Ngam ni Monre ti pampanunutak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Kasanun tulaangan no aklunak. Kat agbalin to gayam atubang ti pamilyana. Saan la asyak ti masakitan no kas pangarigan laang. Kas itinakunakon. Kabailakdag sakripisyo. Ngam ni Monre ti pampanunutak. Sa bagay. Adamat kit di puntom iti dayta, Anaya. Ngam, saan damot atengel tirik na ni Monre? Kan maysa, di ta masubok ti ayan-ayat yo. No talaga ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Flora, Iso di kag butbuteng. Angam, sa bagay, maawatan kamot kit di. Tadamom ti makiin na yat. Iso normal na siguro ti kasta marikrik nam ita. Iso nga daamin kan kapangadang, Anaya. Adda kami laang itilikudam amang suportakan ka. Come on, Rocco! Jump! Up! Jump! Ay, na, wow!
makaawat at talaga iti sa utri aso ni Rocco, ah. Hap. Come on, Rocco! Sit! Sit! Ay, nawaw! Yes, Rocco? Rocco is your name already, ha? Your name is Rocco, okay? Ay, nawaw! Cutie Rocco! Come, Rocco! Come! Let's go outside! Come on! Come on! Come on, Rocco! Okay! Follow me, Follow me! We will run! Run, Rocco! Run! Let's go outside! Let's jogging, Rocco! Ay, masulong na ka talaga iti daya, Rocco. Nagado nga ipanagan na iti aso na. Malupay. Iso nga ipanagan ko mat itinagan na, Come on, Rocco! Let's jogging! Numasapo labon niya iti Rocco ti aso na. Tapno mairislaan ni Malyong nga impanagan na. Aramidek! Okay, come on! Rocco! Come on, follow me! Ay, nawaw! Manutawan mo itayin, aday. Dagulit ka tata? 25 kun ang lang aruda. Ay, uwan niya. Nalipatak nga minkan. Ang mabalin ka day, adi nakawagan iti tata. Manong kunambit wenno saan, bal kunamlatan kanya. Okay, bakal? Oh, anya, sumurot ka kanyak iti balay ka. Kwartampay, Wen, ikan kanto. Basta sumurot ka kanyak. Dakal ti balain mo? Ha? Ay, wala. Dakal adeng. Ba nang ka? Ay, wen. Kita to kwarta. Kita ba? Sagma ba intay? Ado ti kwartak iti balay ko. Talaga? Wen. Oh, anya. Sumurot ka kanya. Asidag ka di laang. Wen. Asidaglaeng. Agbalin ka a prinsesa no adda ka iti mansyon ka. Talaga? Mansyon ti balay mo? Ay, win Mangan, maturog laeng ter aramidem iti balay ka. Aday. O sige, sumurot akang ka, bal? Ha? Mama? Adda ka di pangibaunan nyo kanyak? Awan, ngam kayat ko lang ti sumrak dito'y silid mo. Nabayag ngamin ang ajak simsimrak dito'y. Sige sumrak kayo, Mama. Talaga gayam nga awanen dagiti naka-display a gitaram dito'y silid mo. Pinukaw ni Manang Angeli ti Daduma? Ti Daduma mat? Jak amo no asino tinangala? Nasaya at mat. Tanagalas mat la akit kitaan dagijay a gitara. Ha? Ladawan nyo kan ni papam, tinakamarangmang kadagijay a gitara. Sayang nga rod, Mama. Regalo amin ni Papa Dagijay. Remembrance ko kin ni Papa Dagijay a gitarak. Ngam napukaw damatan. Adda pa'y matlagaya may sa agitaram dita. Regalo da kanyak dayta, Mama. Monrey, apay anagado ti tulbak ti kabinet mo? Ado ti kwarta nga ilamlamang mo ditaan niya. Ha? Anya ti sungbat ni Monrey ken ni Ariela. Gagayem,
Diyo liwanag dinggen, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, bayat ti panagsarsarita da Monrey ken Anaya, imawag ni Diana, ket aw-awisen na ti baro, tapno rumwarda gitoy. Ngam saan nga manugot da itoy. Nakarik na iti imon ni Anaya, ngam saan nang empadlaw kin ni Monrey. Iti sabali a bangir, iti kaadda ni baliko iti patad, adda na amamuna abalasang, ket aw-awisen na asumurot kenkwana nga agawid iti kalkalapaw na. Iti matmansyon, simrek ni Ariela iti siled ni Monrey. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo, anapauluan. Tigasat. Sayang nga rod dagijay agitarak, mama. Regalo amin ni Papa dagijay. Remembrance ko kin ni Papa dagijay agitarak. Ngam, napukaw damatan. Adda pa'y matlamay sa agitaram dita. Regalo da kanyak dayta, mama. Monrey. Apay anagado ti kandado ti kabinet mo. Ado ti kwarta nga ilemlemong mo ditanya. Ha? Agpudno ka kanyak. Adda ilemlemong mo a kwarta ditanya. Kwa? Ha! Kunamutlan agtatakaw kami akabalay mo, tanagado ti kandado ti kabinet mo. Ni Papa tinang paaramid iti dayta, mama. Ha! Kas kailaang mauyong nga agama. Kas laman nagdakdakas kami akabalay mo. Mama? Ala, lokatam dayta takitaag tilinaon na. Badbadok matlaang ti karga ti kabinet ko, mama. Ken, dagiti daduma pa'y a belongings ko. Ha! Adula amin dagita a belongings. Ayan ti tulbek, tasyak ti manglukat. Kwa? Ni Rocco. Hello? Sige, sa dino ti pagkitaan ka. Awan. Agrobot. May baglakit din tayo mawag ni Mang Rocco. Saan na ka napilit ni mama? Nagbayag mo din na di Cleopatra. Numayawid ko na yan. Swertik Ano? Kalaplapsatan ako naman. Kuna na ang mapanlag siya. Awan mutan. Inak mampay kumatang iti isang at mi ije bantay. Ako rin ka. Awan mutin tayo walit ka. Naparanay. Ay, sos. Naragrig ko nga ta. Imposible ay. Naunig mito'y bulsa ti pantalon ka. Ay, sos. Diyas kay. Adda malagip ka. Nagbanglo ka mo tan, Bal? Narakop nagmutan. Sa anak banglo. Kababay. Ay na, nagbanglo ka nga ro? Makikiyak. Di mo kaut-kaut ang nagitibor sa si pantalon ko. Tanay, makikiyak Cleopatra. Nagmayat ka akit yan? Makaparayaw ka, Bal?
kay Jaryo. manibrong samit dayjay a Cleopatra. Ison samit tinangala iti pitaka. Ay, just kikit day. Awanan ti kwarta. Dahito iti dawat ko. In the mighty name of Jesus. Amen. Ha? Agida akon. Ta nagkararagak matan. Nagkidawak iti pamakawan kini Apo. Iti anyaman na pagbasbasulak. Nakapagyaman akmatan iti blessings nga ipapaay na iti biyag ko. Inkararag ko mat ti kamang ti pamilyak. Kastamat tanda tatamalyong ken nanapanyang ken ni anhaya. Sapay la ko ma. Ta makapasanto iti board exam na. Tapno adda serbi ti ado abambannog na. Sanak pahila sumrek iti bar ita. Ta saandak mat apalubusan da tatamalyong ken nanapanyang. Awan ka no ngamin ni anaya akadwak ijay. Nakasingsingput dadagijay ababaunan kanyak. Madlaw a concern dalaunay kanyak. Kat, saan dak matakap kapag yan? Ha? Adamang puspusipus iti dornab di silid ko? Sino day ta? Ay, siyak na ito'y Monray. Pasensya kan Chinek ako laang no nakalakmat laang tiri daw to'y silid mo. Inlak ko na. Sige nga Rod Barok. Good night. Maturog kanwan. Wen na panyang. Good night to. Apay nga intaray mo ti kwarta. Wibilay. Empakadagmat Isublaym ti kwarta. Wan, isubli. Ngam iti may sa kondisyon. Anya kondisyon. Isublim ni Samuel nga asawa kanya. Kano dinukot mo ti asawam? Sana ya? Hoy, tarabitab ka. Anya dinukot. Apay, adda ebidensya masyak tinang dukot kin ni Samuel. Tanang man ti panagsasaom si kabaliko. Isublim nga ro ti kwarta. Sige, paliko. Day talaang aya. Agam kamatan na ka. Numakamatan nak isublik ti kwartam. Ngam no saan, agmulta ka. Sige. Agsagana kan. O sige, kamatan na kon. Umaya kaun, wibilain. Kamatan na, Umaya kaun. Kumagan kan. Natiliw kamot langay, wibilain. Natiliw kamot langay. Natiliw kamot langay. Just kay. Taga-inip lagayam. Kunak lano agpay-pay so nakadwak nito'y bantay no wibilay. Taga-inip mo lagayam. Flora! Oh, Anaya! Adda ka mat! Wan, takayat ko ang makasarita ni boss. Ha? Apay ka different. Makisarita ano mabalin, agtrabaho akmanan. Ha? Ado ti paggastusak, friend. Kat mabitin ti urnong ko. Masapol nga ikarigatak agtrabaho. Anya? Ay katwan maawatan lakit din ni boss dayta. Kan may sa, nakuna mo't idi, welcome ka latta ditoy. No feel mo ti umagkat ta, welcome ka kanulatta. Ay na, sapay la kumataawatin nakmanan, friend. O sige, kasaritam ni boss Anaya. Mapankan itayan na. Agur orok manen ni Roko. Nabannog lakit di itinagmalam nga irruar na. Nagagat ni Roko ang mga asikasong itinegosyo mi. Jak unay marik na ti bannog ko ita. Taison ti makakaadda arumrumwar. Kat no mabalin,
Di na kayat asumurutak. Tadi na kayat amabanugak. Mariknak matan tituglep ko. Maturog ak matan. Inton bigat. Inaksok nalan ti kaso ni Samuel. No kumustan. No adamat laengan naglawagan ti amin. Kumusta nga tan ti kabsat ko? Sa dino nga tangag paiso ti ayan na itan? Uray kasano ti kinadakas dayjay akabsat ko. Idi kapigpigsaan na pailaeng. Kabsat ko latta dayjay. Wen, napatiglat tamat kanyak ni Samuel. Ket no addag laeng ditoy Manang Ariela. Samuel, naimbagan? Wen, Manang Ariela. Naggapgapwam. Nagmayatan ti pamagim. Limukmaggan. Naimbaga kon, Manang Ariela. Di nagpakatanagan. Tanasaya at ti kasasaad ko iti ayan ko. Naggapwam aya. Di talaeng, Manang Ariela. Sa dino aditalaeng. Di talaeng. Sige, pumanawag mo't laeng. Taamangan no sumangpet ti doktor ko. Ong tanaklaki di dayjay, no di nakmasangpetan itayan ko. Mabit laeng. Sa dino kadi atalaga ti pagnanaedam. Basta, nasaya at lugar tayan ko. Bastante ak iti makan. Awan problema ak itayan ko. Basta naragsakak itayan ko ita. Sige, Manang Ariela. Nakon. Samuel, mabit laeng. Agsubli ka. Samuel, agsubli. Nagtagtagain na baka ni Samuel. Anya ti kayat asawan dayjay anay tagtagainap ko. Malyong, nakitak mo ti panagsangsangit ni Madam Ariela itay. Apay nga ta? Ay, nawaw. Naitagtagainap na kano ni Sir Samuel. Naku na kano ni Sir Samuel. Amayat ayan na ita. Ket atapon mo ni Madam Ariela anatayin ni Sir Samuel ay nawaw. Anya? Ay, nawaw. Atapon na alangit di imbaga ni Sir Samuel iti tagtagainap na. Anya? Jackpot yan. No bilang pudno anatayan. Jackpot yan alangit di ayan na ita ay nawaw. Naguyong dayjay di napigsapay lang. Di mo lamong Amalyong. Amangan no nagbabawyan na matan nagiti nagbasulan na, idi agsakitan. Ay, nawaw. Ay, sa bagay makidi Ken mamakawan matkidi ngagpaiso ni Apo Diyos Oray kasanot ti kinadakis ti may sa tao. No laki dita si pupuso ngagkid daw iti pamakawan ti apaw. Mapakawan. Wen, Malyong. Amin tayo na iparswa. At dakarbangan tayong agkid daw iti pamakawan ti Diyos. Kan siyempre, agbaliw. Wen, panyang.
Husto ka, ay nawaw. Ngam, sa dino nga tangag paisutayan ni Sir Samuel ita. Si bibiyag pa nga ta? Winaw, pinataydan. Dayta ti dakkel asalunsod ita, Malyong. Ala, dagulit talaga. Jak lang nga ron sungsong batanan. Nung umawag lata. I-cancel ko manan. At dayta. Apay nga ta nga umawag manan dahi adayana. Anya nga tamanan ayat ibagana. Ala, talaga adagulit. Di naksardengan na talaga dahito yung adayana. Diyak kaya't akasarita. Di pa kong di cellphone ko. Monray! Parok! Ang? Ay, nawaw. Apay, di mo sungsong batan ti awag ba? Diyak kaya't tatamalyong. Sino nga minday di aya? Ay, nawaw. Ni Diana, tata. Kanya? Ay, nawaw. Talaga nga agkurso na di babae kan kaparaw. Diyak amo tata. Diyak kaya't akasarita. Takayat ko nga iparik na alikliklikak, tatamalyong. Ay, nawaw. Ewan. May mayatan ti kasta nga ramidam. Tano makiride on ka kinkwana. Ang mga no pikutin na ka. Ha? Ay, nawaw. Ang dakkel matkiday ti panagtalagkukin ka baraw. Basta, may salaang ti ay ayatek, tata. Ay, nawaw. Wen, amok no asino. Oray di mo baliksay na nawaw. Isu na laang. Tadinak paymat inaklon ni Anaya, tata. Ay, nawaw. Ano usam ti aguray barok, wen? Basta may pasigurado kin ka. Nga adda namnamam kin ni Anaya, Monray. Saan lang adda? Dakkel. Ha? Sapay la ko ma, tatamalyong. Madam, rabiin. Di kay kadipay maturaw kay nawaw. Maturugak man kan saan, awan bibiyang mo, Malyong. Ha? Ay, nawaw. Apay aya apakasikuran nak, ha? Ay, sige nga ron, maturog kami. Mabit lang! Day, ha? Nagkuna maturog kan, naglaing kan, urayam makaturog ti amom, sa kamaturog Malyong. Anya nga oras maturog kayo aya, madam. Ay, nawaw. Jakam mo, urayak ti asawak. Ha? Apay aya akan nayon amarabyan asumangpet ni Rokaw, madam. Pasaray parbangon pa yan no sumangsangpay. Adda ka di babae na madam ay nawaw. Agulimag ka! Sana tila ibagbagam. Tadinak tumaiturad nga alilawan ti asawak. Ha? Ay nawaw. Siyak laeng ti ay ayatan na. Napudno kanyak ti asawak. Very loyal kanyak. Nawatam. Wen, madam. Ha? Padaksumkit din tinakasingsingpet nga asawak. Ay, wen. Ay, kwa. Ay, ringa ruden, madam. Di kan ako nga ay nawaw. Urayan ta asumangpet ni Roko. Agtalinaod ka lang dito'y salas. Ha? Dinakpanawan dito'y. Ha? Tano sumangpet ti asawak. At damangilukat itigay. Ay, sige nga ron, madam, ay nawaw. No, may ridap ko dito iso pa. Ringan daktulantan, madam. Wunan! Apay nga ta akanayon meten na marabyan asumangpet ni Roko. No agdamagak, agungat mat. Sa dino nga ta ti papanan na.
Talaga ajak makaturog, gapo iti kapapanunot. Apay matan akas jay ni Rocco. Ay nawaw, nagbiit ang naglabas ti aldaw anak kaw. Agiksamin kan no bigat, ay nawaw. Wan tatang. Aglalaok tiriknak tatang. Madanagan ajak maawatan tiriknak. Ay nawaw. Basta think positive anak kaw. Tinasaya at agrubat ka, taramwarta. Masapata mapan makimiisa ita. Wan tatang, talaga akas ta ti planok. Sa paag ti makimisa. Nasaya at ta sinapayo ti nagawid. Ay katuan at akuyugin ka anak kaw ay nawaw. Mala, agrupot ka nga rodan. Takid dawan ta titulong ti apaw, anak kaw. Anyan to ti agbalin a resulta ti eksamen ni Anaya. Gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy tinobela tayo, Anapolwan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Puliser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.